Okera mujumbe wa kuola tuna kiama kia UDA ndani ya kaunti ya Meru na Muthoni wete kwina bata muno kusi skuru ya uniform ya secondary ciante kwithira essential na kuwa thirikari ketha nende kirira murito ngiri 15 muntu no kuwa ciari ni baritanirie kenda ba urida to uniform kenda kwithira kwina mutaratara mathomone. Boniface Mongera hena riboti. Rwari rwana ba grade ya mugwanja gwekire uniform china mwanyana na bo bangiro ndirete kwithira rwi mataja nthi gorone na ndi ntukwena mubunge okorotwa kuma rutiro miru bindorothi Muthoni na rutonyerete na kuria ciari betikirie na nkore mbotho buru kwithira betumira na ba uniform iji no ntubo itumi bibiri jabyo bibi kambere aciari bau ba junior secondary by number ati no ntu thirikari ni kuria school fees yonde capitation ni rongererwe na ana baria bakarirwa school fees nethira na bakarirwa school fees ndiori aciari na njere kwinyiye muno ito ciega ne kinya batu twikiriana baba ba junior secondary riri ne kenda kinya bo baigwa ba kukinya etua ringi apart from nara barari kwou aciari bukaigwa jwe murigo ingwetikia ibothere twinya murigo nkoroki no ntwana bakethe ibetete secondary school burethithia shopping bagurira mathanduku burethithia mantu amaingi muno na ndi uniform wake bukwiro bugure for purposes of identification na nikenda na baba igua baina mwanya na twana tosanda wana bekira uniform iri gwekiro itwana twarwa primary ana baba bakaigua ja batea kinya junior secondary. Mheshimiwa Muthoni arenderea agacoka kole kwithira kwina kweranwa gatigati karimu na aciari kire muciari uria utina katharia kwithira tumira mwana uniform na mpwe ethirwa akiwa kanya endeke muciari uria kwithira na kathari ethirwa thithia u kenda kithomo kiambire gitina rwate na aritani ibaije too well egita jarere anto ba struggle na economy bakiuge tebui mutorere ijui aibainyerikite mutorere na manto mwanya aritani ibere ago muno no te mwarimu. I want to assure you omba kuinga mwana ni unto atereta chukuru na uniform lakini kinyo amona bau aciari nabo bakomeria aritani maisha no unto ana rira baina uniform rimwe ibageraia kuonekana kinya bainjirene rira rimwe ana ibeta bakethithia mantu nya jateagirite na it is only school uniform ne tuma mwana ero mwana school na guthitha iona kwa unkaro mbaciari muno ba thire bakiomba kuuthiria aritani ngugi kinyethira aritani batengana beta batena school uniform wipendekese. Mheshimiwa Muthoni oroithiritwe mwarimu nyakiri utogire bongo atena ciari mwaja nthuru no kagita gakaraja na ategerete uga kithomo kige CBC muno kike junior secondary school kira gitite kwambiria gitithura gitirika manya kwithura ikigega no ntuthirikare Kenya ni kigwatirite na ikirikia na njara coijire thirikari etita ngugi etije iga accomplish na resource chithire chi perfect kwou ingwetikia kinyethira ikwiri mwarimu aga post omwe kana bairi kana bathatu bageta bakiongairwa need basis bageta bakiongairwa need basis nikenda ana beto bomba kwithira baina kiwango kithomo kiria twerekereti na of course arimu kinyabo batiomba kuomba gwitana mwarimu mwe atiomba gwitana atiomba kwithira in that capacity kwou ingwete thirikari nijeu na arimu bakaigwa bena ogua arito baba grade ya mugwanja nabo bakethira bakiambire mathomo jabo bweru tariki 30 cia mweri jotore kire skuru ya barare arena historia ta kwethira ikiandikwa kire boku ja historia nthiguru ya Kenya mwaka jwa 2023 curi mwaka jore mathomo ja junior secondary schools jambirire ja nthigurune nke reporter Antasharo TV kuma ja kengina ngina kithuke Nairobi mbeta Boniface Mongera.